za sve ljudi, ne može čovjeka da se ne naježi kad vas ovako sačekate, nadam se da vas nismo razočarali, čak što više. Dobili smo veliku radost i nama, tako da, eto, svi zajedno idemo u ovaj pobjede i samo još jednom. Dokopali smo se prvog mjesta i korak po korak daćemo sve od sebe da i ostanemo tu gdje smo na vrhu.